Ubaba seze washona waphathwa umkhwebhulana manje lokho mina ngikendawo kuloko and nami izulu imvula melivalile ngiyasaba ngathi uzongishayisa ngithi mama moya ngudinga ukudinga ngicela ukuthi uhambe nezingane zakho kodwa umuntu omdala uyabona na umama sekayagula umama useyagula imali yami akayilethanga ukuthi manje seba right bayibona bahambela phezulu angekho right mina. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke amakhaya lami igama LAVAWS pronounce love sinkomkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well namhlanje guys nibhalele ngumama lana umama uthi unengxaki ucela nje ukuthi Jozi Bioscope imncede ngayo. Mamami kunjani? Sikhona buthi khona Ngiyaphila nami mamake. Mama bengisacela umama isichazele ukuthi umama ngumambani and why usibhalele namhlanje la. Ngomama Miriam Siya. Leswa ebo leswa nginibhalele ngiyahlupheka indoda yami sahamba kwenye inyanga ukababa umkhize sayofuna incedo kuye sangabi imali ke wasinceda sangabi nemali yakuthi simbhadale yeah saloko ngiyembhadala kancane ubaba waze washona waze wagula mina wasiqalekisa sonke abantwana basasebenzi mina ngibamba ama bishop eEldusi yabona sesihluphekile manje umuntu omdala uncedo benifuna uncedo lo olufana nokuthi kube njani efamilini mani yakuyo umkhulu bekaphethe inyawo washona ubaba. Ngithi nina nanifuna ukuthi kube njani mani nisiye enyangeni nobaba nanifuna kube njani? Besifuna ukuthi nje endlini ngoba sibona izinto azihambi kahle nje. Siyofuna uncedo ngoba siyabona ukuthi kuyabheka lena le. Bekubheda nje. Izibeni bekungenamali kahle kahle. Besinganayo. So benifuna ukuthi kube nemali. Kufane nezinye izindlu kufane namanye amakhaya so okay mangithi ngiya understand kakuhle umuntu omdala wona kulo baba nithi nifuna ukukhuphula nani izinto manje anisakwazanga ukumkhokhela le mali owanicharge yona asakwazanga ngathi ngihambisa enye imali beshota ngihambisa imali nyani ngoba ngibamba ama shop. So wasenzani wayivala umkhulu wathi ngibuyele nayo emuva obese kakwatile kade sekwatile athi ngibuyele naye emuva and then mina ke ngiyasogola nami abantwana basebenzi abafana anginantombazana nabafana kuphela abayi3 so umuntu omdala mangizama ukunderstand kushuthi umkhulu uye lo owanithakatha ukuze kushone nobaba na uye lo baba lo kade umkhulu lo uye osebenzile wasebenza wesike manje so manje bocela si Jozi Bioscope uxolo umuntu omdala bocela si Jozi Bioscope ukuthi sikuncede siye lapho kuyena siyocela uxolo yebo siya ngakuphi ingapha siyaphezulu okay haya singaya umuntu omdala no ngibhlungu kakhulu umuntu omdala angisho ukuthi ngiyajaji ukuthi wayinenze into kanje ngoba uyasho ukuthi benihluphekile uke wazama mara ukuthi uye kwabanye abantu umuntu omdala uzame ezinye izinyanga or abanye aba profit ukuthi bekuncede kulesimo ngeke ngazama omunye womprofit mara kade esebenzisa amanzi aba profit basebenzisa amanzi naye nje zizela lena lento zakhe amanzi akhona akana next into ayenzayo la amanzi shuthi kahle thina into kumele siyenze ukuthi sikhulume nalo muntu lena owuye owayenza lento lena hayi sizokunceda umuntu omdala ngoba angithi ezinye izinto ziyenzeka empilweni yabo bengazi ukuthi nawe ukwenze konke lokho okwenzile enikwenzile bongazi ukuthi kuzogcina manje sokuze kufike kuze kushone nomuntu omdala nane senizithola kule situation enikuyo nemama yeah but sokwenza konke okusemandleni nomuntu omdala ukuthi simncenge umkhulu yeah singena ngakho khona la alright uyasho uma ufika vele la uhlele nixoxa uhlele kuxoxa nje uma ufika uthi uzocela hayi ithi ngiqonqoze umuntu omdala mhlawumbe khona ne gogo mara kuvuliwe nebhaki izare yini sound le so uyumkhulu sanibona njani yebo kunjani siyaphila umuntu omdala hey ufuna na wena uhamba nalo muntu lona bengicela uxolo angifuna eqola kwakho ngiyathi ngiyazi nezandla ngicela umxelele ukuthi kwenzakalani manje empilweni uyenzela ubaba seze washona waphathwa umkhwebhulana
manje lokho mina ngiyendawo kuloko and nami izulu imvula melivalile ngiyasaba ngathi uzongishayisa ngithi mama ngoya ngudinge ukudinga aba ngicela ukuthi uhambe nezingane zakho manje babethe bazofuna ini umuntu omdala bazofuna ukuthi manje ngibenzele ukuthi manje inhlanhla la nani ngavulele nabantwana ngoba nasendlini sengiyasaba nokulala mama ngithe mina ngudingi lapha mina ngizakudinga kodwa umuntu omdala uyabona na umama sekayagula umama useyagula imali yami akayilethanga ukuthi manje seba right bayibona bahambela phezulu angekho right mina awukho right hayi manje abantwana abasebenzi abenzi ngithi nini mina ngizakudinga lapha ungizwe abantwana kahle mina ngiyenza ama piece job no ngithi mina ungizwe kahle nibe right nonke into naba right baba right manje soyezwa manje soyabona akasekho right sonke isikhathi sonke siganga mkhulu ngiyayigulela ngokwani yebo kodwa manje angisakudingi mina lapha mkhulu okay umkhulu ngabe unesandla kuye lento yokuthi kuze kushona ubaba ngoba uthi waphathwa umkhulu no into yakho bese ingenza lokho ukuthi manje abasabuza izinto zami manje bese ba right yebo yonke into yakho ngibenzele ukuthi manje wantu manje lezinto zakho so ezibuya kubaba sozibuyisela mama ngicela uphuma uhambe angifuni ushiya abantwana bami nami ngishona phuma uhambe ufuna ukuyiphilela phuma uhambe mama ngizofuna ukuyenzenzela amaphisi job ngizokubhadala kancane kancane mama mina ngifuna imali yami ngiyidingayo 13000 imali engakuwa ngiyayidinga manje ngicela uhambe 13000 u15 wathi ufuna i5000 u15000 ayohamba nomyeni wakho yabo manje bavuma angithi mama nanivumile ngavuma ngathi mari ngakhuluma naye ngathi hayi ngeke ngikhona 13000 ngoba ngisebenza amaphisi job mama ngicela uhambe kodwa umuntu omdala siyakucela mkhulu siya understand ukuthi kumoshakele kodwa siyakucela mkhulu ukuthi mama ngithe ngicela uhambe because mawuthi understand mkhulu umama uyasho ukuthi buke inyawo lakhe naye selibhlungu manje ilivuvukele ingane azisebenzi washonela ubaba wasekhaya yonke leyo nto umuntu omdala ibhlungu manje sozoyithwesa mina yonke leyo zonkinga lezo kodwa kunguwena owenza yonke lento lena kuthi ningabuyi la kimi angithi wena avuma ukuthi ngokubhadala kancane kancane ngoba ngiyenza amaphisi job la eLusi mina eMakhalathini ngibhadala kancane kancane mina sengifuna okungokwami kodwa manje angakuletha sekhamba ubaba ingane uyisasebenza mina ngendawo ukuthi ingane uyisasebenza lapho ngibhadala nge1000 mama ngithe ngicela uphuma uhambe mina mkhulu siyakucela mkhulu thina abantu ukuthi bazonceda ngoba sengikhathele manje bazokunceda wena sengilala kabuhlungu endlini ngisaba ukuthi ngivala nje ngisaba ngoba wona ngathi ushayisana ngezulu ngathi ushayisana ngezulu mara mkhulu mawuza la ke mawuzanga ngabe bebiza labantu lethwa ingcono uhambe mara mkhulu sengisho manje ngifuna uncedo ukubiza abantu angabazwe kodwa wenza nobaba no mkhulu angithi uyasho ukuthi ubaba wasekhaya washona and uyazi nawe mkhulu ngoba usho kuwo ukuthi uwe wayenza leyo nto ngoba bengafuni ukubhadala imali yakho umuntu omdala yebo lokho ukuthi manje ngangifuna ukuthi manje baze babone ukuthi manje balethe izinto zabo namanje uyeza kaphathanga izinto zabo yebo hayi siyaxolisa kuloko mkhulu that's why silana ukuthi simncedise thina siJozi Bioscope mkhulu ngoba ushilo ukuthi ukolotiwa 13000 iJozi Bioscope akezi la kimi ukuthi akalandeni yazo uke weza ngengayi yebo ngamxosha ngathi ngixosha ukuthi manje angimfuni ngoba ubukwatile mkhulu wamxosha ngamxosha but yebo angeke ngiyikhone le mali lena kufanele ngithi ubhatala ngama 1000 yabo nje manje sengiyakwada ke manje yabo ukuthini uthi uzobhatala kancane kancane kodwa manje waye ungayilethanga leyo mali sikhathi usu right ube right ngengane zaba right ngengane zaba right ngiyilethile imali ngoba phela ngiyakusaba wena ngathi uyabulalana no bheke ufuna ukuthi ngikubuya ngizokubulala ngithi mina hayi akumelanga ngizifike lapho mkhulu akumelanga ngizifike lapho mkhulu kodwa siyakucela okay mkhulu ngiyakucela ukhulume nami ke ngiyakucela mkhulu ngoba sesikhuluma mina nawe okay angithi manje le ndaba seyiziswela ezandleni zethu mkhulu kwiJozi Bioscope and thina asithanda ukuthi sibone manje abantu behlupheka ngendaba yokuthi kunesenzo esibe esike sayenzeka before yabo kuya ngamanje umama weveni phuma naye nihambe niphume nami siyakuva futhi siyaxolisa mkhulu ukuthi sizwe so yena uthini kimi uthi yena umama yabona kamanga kakuhle entweni esimeni semali and manje thina sithe masibheka siJozi Bioscope situation yakhe ukuthi sekayagula nezingane azisebenzi sathi umkhulu ngcono thina sizombhadala lokho umama umkolo abakolota kona mkhulu lo 13000 thina sizongubhadala siJozi Bioscope as long as umkhulu esithembisa ukuthi lento owayifaka o leso siqalekiso wasenza emndenini wabo sizobuye sithi sibuyele emuva sithi ukuhlehla siye nganeno mkhulu
manje yena umama ugade ukuthi manje mina ngivume ukuthi manje uba yangakhona nje imali yami ngesikhathi. No, thina sizoyibhadala mkhulu. Yiko sizomxolisela nje silana sizoxolisela yena mkhulu and uyambona nawo amandla awasekho. So besicela mkhulu sithi sokucela thina siJozi Bioscope uthi siyacela ke sikukhokhele thina ngokwethu ngoba umama uyabona ukuthi sokuyaphetha mkhulu. Kube isikhathi esingakanani so lezo nizokhokha nini? No, thina singakhokha njengamanje mkhulu mayingabe awumind umkhulu engangena la endlini ethatha ikhadi lakhe mayingabe account number yakhe akayazi sihambe nawo umkhulu njengamanje. Siye le banki uyoyibona le mali siyifaka kwi-account siyideposite nawe nje o singakutransferela yona mkhulu. Uyohlala sila sinje ukuthi manje uhambe nani? No, singakutransferela yona if awumind njengamanje. Kodwa bengicela nje ukuthi ngive la kuwena mkhulu ukuthi uyasithembisa ukuthi lento eyenzakala emndenini wabo le findo walibopha oyileso siqalekiso wasenza mkhulu uzosehlisa ngizokhoya ukuthi ngisehlisa kodwa manje inkinga yakho ukuthi manje ubaba ukuthi indoda seyahamba emhlabeni ngeke ngikhole ukuvusa umuntu phansi phela. Hayi lokho mkhulu ngoba angithi manje sokwenzakele sesicela nje ukuthi umama ngoba manje egula nezingane zabo zifumane umsebenzi besebenze kube right mkhulu mangakwazi ukuthi uvume makuthiwa imali yakho nizokhola mina ngizokhola kwenza into yakho. Ungakwazi ukuthi usenzele lo msebenzi masiceda kutransferela imali. Ngiyakwazi ukwenza lo. And uyasivumela ukuthi simane mayingabe kuyadlula izinsuku sibone kuphela inyanga. Uthe wena imali uzoyifaka uzoyitransfer. Hayi inyanga ingaphela nenyanga isekudeni. Nenyanga ngaphela amaviki amabili nje hayi yonke into hayi kube sekubuyele esimeni. Okay, so ungazobuya ithole nomsebenzi naye uzoba right ya imqwebho yakhe egcwele inyawo le. Ngiyabonga ngithi ngiyakuthembisa futhi ngibonga nakulabantu laba abezelana abazokunceda. Ngiyabonga ngizothola umsebenzi uzoba right imqwebho le yakhe ukuthi manje bengibafundisa isifundo bangaletha izinto zabo. Oh ne. Okay, Mr. Jones, please can you go with this guy inside and then you try and transfer his money. You have your phone, eh? Okay. Yeah, no, can you please show Mr. Jones ubonisa Mr. Jones ikhadi lakho mangakuthi uyazi account number ngenhloko. Kodwa mama bengisacela silinde Mr. Jones sihleli lana. Kunento engifuna ukuzisho kuwe mntu omdala. Ngiyacela mntu omdala ngiyazi ukuthi sometimes abantu empilweni baye bethi izinto mazibheda befune ilife ekhawulezayo mntu omdala uyayibo. Kodwa ngiyacela ukuthi ungaphinde mntu omdala ayikho into edlula uThixo. Yeah, as long as uthandaza nithandaza umuntu omdala lezi zinto zokuthi uyenyangeni ufuna ukucweba ufuna ukuthi wena impilo ichintshe azisebenzi umuntu omdala. Khuluma iqiniso lapho. Yebo so. Ngeke ngisazihamba inyanga. Ngeke usayenza leyo nto. Ngeke. Yeah, angisho ukuthi ngikukhuphe emasikeni wakho umuntu omdala ngoba into okholelwa kuyo kodwa ke. Futhi angisithandi nami kade sengiyisa nje ngoba ngiyambona ubaba inyawo kade sezivuvuka kakhulu. So ne situation beyibheke. Yebo. Angisithandi nami inyanga. Sizokunceda umuntu omdala sizokunceda and mangabe ngoba ngiyazi ukuthi umama uthi abazukulu nabazukulu konje lapho ukuthi asakwazanga ukungena. Okay, hayi. Well guys, niyabona lapha emakhaya sifikile lana kubaba uMr Jones usela ngaphakathi ukuthi transfer ubaba leyo mali. Kodwa ke into esoyenza siJozi Bioscope so mayingabe so manje sicheckana naye umama nemndeni wakhe sibone ukuthi khona uchintsho lwenzakalayo. Mayingaba kukho uchintsho lwenzakalayo sibuye futhi kumkhulu sicheck ukuthi hayibo mkhulu wathi walungisa musi lapho obubophe khona. Yini abantu bese safarisha kutheni umama ezoloke eqhubeka egula into ezifana nalezo. So mangabe unenkinga nawe lapha emakhaya siyacela ke usibhalele on jozibioscope.co.za. Ningalibali nokuthi nisifollowishe ke guys, we are Jozi Bioscope all across social media. Ningalibali nokuthi ke guys ni comment ni share ama videos wethu sikhona siJozi Bioscope sizonceda lapha emakhaya and I will see you on the next episode. Oh okay, mkhulu kuye kwalunga. Hayi mfana wami imali yami sengiyitholile. Oh kulungile. Yebo imali yami sengiyitholile. Into engizoyenza nje manje mase nihamba ngizothatha umama akuzongilandela ngale ndumbeni. Okay uzosala nabanye abantu bangaphinde badlalela kimi. Akusila kudlalwa khona la. Ubatshela bonke ukuthi bangaphinde badlalela kimi akusila kudlalwa khona. Mkhulu singamlinda umama thina ngaphandle ayikona ngoba yebo uzongilandela ndumbeni. Yeah mama ngiyacela uhambe no. Yebo. Guys sizolinda ke thina nobo Mr Jones lapha egate
ngithini siyeke umkhulu yenze into zakhe. Mayingabe akulunganga ngizobuya guys ukuzonitshela, nizobona sibuya futhi komkhulu sizomhlasela ukuthi hayibo mkhulu sikubhadele musi ngoba ubukhala ngemali yakho. So okwamanje I'll see you on the next episode. Mr. Jones, Mr. Blacksina, let's go and wait inside the car, gents.